Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kudus 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 Rabbul Qayyum mamlukatus samawati min tasbihu al-masdul filali mubarakal jiyati wasiati bismi rabbi al-masdul filali kudus anta ya Allah, kudus anta al-Qayyum, kudus anta ghairul madi ya man sulita udhunana arhamna, kudus anta ya Allah, kudus anta al-Qayyum, kudus anta ghairul madi ya man sulita udhunana arhamna, kudus anta ya Allah, kudus anta al-Qayyum, kudus anta ghairul mati ya man sulita udhunana arhamna, ya Rabbana arhamna, ya Rabbana asfaqu ilaina warhamna, ya Rabbana aqbal ibadatina wa salawatina warhamna. Subhanakallahumma subhanaka yuhal khaliq subhanaka yuhal malikul masih ar-rabba bil kotota barik ya rabba abdika barik ya Allah abana lanci bis samawat lihat pada sismuka lihat malakatuka litakun masyatuka kama fisamai hasalika alaq usana kapapana tinggal yaum wa afir lana zulubana kama nafiruna mu'aidron lil muslimina ilaina wala tugit nabi tajibalakin naji minasiri yanna lakal mulka wal quwata wa tasyata ila abada abadi amin. Assalamualaikum ya Maryam al-Asroi al-mutaliyatan hikmati ar-Rabbu maki mubarakati yanti binisai wa mubarakati samarutubati nikisa ya Maryam al-Qadisa walidatu lillah solili aslina nanul kototal ana wa fisyati mautina amin. Ya Tuhan, aku berseru-seru kepadamu, datanglah kepadaku segera dan berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah sholatku padamu seperti persembahan ukupan-ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban petang. Awasilah mulutku ya Tuhan dan berjagalah pada pintu bibirku. Tetapi kepadamu ya Tuhan junjunganku, mataku tertuju, kepadamu aku berlindung, dan janganlah mencampakkan aku. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan.